أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده وأستعينه وأستغفره، أحمده حمدا كثيرا طاهرا طيبا مبارك فيه، يكافئ نعمه ويوافي مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فحيكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sisang eminin kuwa samban puji si Allah subhanahu wa ta'ala, duk kapanalawat si Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Islam bakas kamaudu waiku piensang nemian palabay yeni kalabian sin istighfar, sisangem inin masih talus tebi in kalabian sin istighfar insyaallah subhanahu wa ta'ala. Menjadi bakas tasabbut waiku ma'ana sin istighfar yene magtaubat muas pardusehan si Allah subhanahu wa ta'ala, amban kaul piil palangine uk amban kakahinang ne pardusehan ne si Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaubatan ne sarta pag-istighfar ne, lanuan ne in pangatian ne sarta amban pamisaranen duk demikian kaul piil ne pag-istighfaran ne si Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi umat Islam latunte sidambua isa ikatello netu siinin maudu sin kalabian sin istighfar me umat Islam. Menjadi dambua kisah sin dambua ulama sin kalabian sin pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Niya dambua den de balu umulnen telumpu matay na in ilanimyaan. Pag-ubos kaambanan iye 5 anak. Menjadi umat Islam indende mabalu miyaan kulang in arta taamban weme sama sin nakanak miyaan, landu iye magkasusehan duk sarta daran panangisnen bang ne iye pahali-hali delem bilit nangis iye sabab painne gay fainne enak, atau akan gay mararahi in arta taamban we elane miyaan iyane paggastune silimi anakne lilaruk dendene limes ye. Menjadi umat Islam ngaru iya sidambua ulama, sidambua syekh pain dende mabalumyaan
oke udang buah guru kami kalasahan. Aku inin pa in landok pa in kasigpit siku itu lime pa in anak kamihin matay ni pa in samarin bugay pa in mararahi in paggasto pa in sin anak ko landok pa in kasigpit. Yasambong dambuwa guru miyaan Sheikh miyaan pa in oke udang buwa kung tinai si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuwa rupain ne kapangurong ku kauhin, duk kapamanok ku kauhin, mag-istighfar kyaw pain ne si Allah subhanahu wa ta'ala. Us painden de mabalumian, wei ku pain ne mag-istighfar bu'da niya pain ne pardusehan ku si Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ulali iya bangwe iya dinat mag-istighfar buga niya dusene si Allah subhanahu wa ta'ala. Paindang buwa Sheikh mian eru iyo painne hal kapangurong ku kao pag istighfar no si Allah subhanahu wa ta'ala duk pagzikir no si Allah subhanahu wa ta'ala bakas na tasabute tabi mapalagay niya. Menjadi may umat Islam hininang may dambuwa mabalumian sambil iye nangis pag-ubos ilukawe ni dambuwa rejune miyan pakala iye nasihat amban mi kaguruhan pakala iye nasihat amban mi kaulamaan. Menjadi takalewe ne amban me himumungan sin ulama mian amban hadis sin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takalewe ne in hadisin sabda sin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man lazima al-istighfara ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Takalewe ne in hadis inin amban me kaulamaan sila lassay wede bangdaran in pag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala mula-mulanin inampun kewe Allah subhanahu wa ta'ala duki ikarwenen min kulli dhiqin makhraja amban kemon kasigpitan pinaluhaya kewe Allah subhanahu wa ta'ala inurungan kasanyangan kahapan sarta pinalapas pekew amban kasusihan duk damikian inurungan pekew rejiki sige kaangan-angan. Takalawe na in hadis inin da niya hinangne elle usang embang dumain iya mag-istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala astaghfirullah al-azim. Ne binatbatnen kahawa sangin sambil dinaak we ne in anak niya ang dinaak mag-istighfar kampain na si Allah subhanahu wa ta'ala takale ko pa in amban me kaguruhan sinabbuto da in hadis sin Nabi Tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi may umat Islam si kissainin pagpuas amban ennem bulan Pigigaan niya hinang debang dumain sadya magzikir, subu-subu magzikir mag-istighfar, kohap sangin, istighfar si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpuas amban ennem bulan inurungan siya kahapan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta lai magkarayahan indende mabalumian, dambuwa bulak demian, tampat, lat, bineli milyon sin real. Milyon pinakahalga in tampat nimian pinabelihan we ne pege halga manaman pagubos pinabelihan we ne sambil anak nimian makapangadji sambil anak nimian makahapal Quran. Na umat Islam alhamdulillah in kalab biang sin istighfar hadje paiddanan me umat Islam luun na kita pahali-hali atau akan luun na palengan-lengan
atau akan luun ke usong tulis da pagbekat tebi in pag-istighfar tebi si Allah subhanahu wa ta'ala tasabut duwe kutag na panagnaan sin nasihat sin kalagbian istighfar duk ikasekan sin maudu pasalan sin istighfar may umat Islam. Menjadi latun taisab si dambuwa kisah kalagbian sin istighfar si waktu Nabi Allah Yunus alaihi salam yene tatellen iye we kinna mahajjani anahu bang sikite si bahasate Allah wa alam bang ini alam kinna iyan suwa kinna hajje manamal sarata mangan sigua in manusia la isi dia lembeteng niya Allah wa alam bang ini alam si bahasate iyakan suwa kinna hut in makatellen sin Nabi Allah Yunus alaihi salam. In kalagbian sin pag-istighfar, pag-zikir si Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu Yunus, Nabi Allah Yunus alaihi salam, tahala iya amban kauman duk asdalni. Allah subhanahu wa ta'ala وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Na umat Islam, si waktu Nabi Allah Nus alaihi salam tahala amban kauman sarta tatellen iyewe kennamyaan fanada fi zulumat in zulumat inin me umat Islam yene lindem waktu iya lai dem betteng kennamyaan ikaisa ikaruwenen lindem dentahi ikatellunen linden bitu-bituhan in zulumat inin dem kalindeman Nabi Allah Yunus alaihi salam. Si tafsir Ibn Kasir me umat Islam si waktu iya tatellen we kenna bino o iya habdem kalaleman pina kalalen netahi ina Nabi Allah Yunus alaihi salam. Sumagawa me umat Islam sababan sin pagzikirne sababan panabutne daran si Allah subhanahu wa ta'ala ga posak-posak in baranin, ga lupud-lupud in tolangnin, ga hatinen magka bali-bali in tolangnin. Sababan sin pagzikir ni si Allah subhanahu wa ta'ala, pinalihara iya we Allah subhanahu wa ta'ala dilinkin namiyan. Si waktu iya magzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Iyan in zikir na umat Islam. Pag-ubos, si waktu iya magzikir ngandua si dembet tengken namyaan takale in suaranin wa malaikat. Pain me malaikat mian ko painne takaleku takale kami painne in suara mian sarta kilale kami painne in dapu suara mian. Landu painne tala min makanin qarib. Takala wede in suara Nabi Allah Yunus alaihi salam amban katalahan. Sab si tafsir Ibn Kasir tasabut wa iku si waktu iya tatellen wa ikenna bino o iya habdem kalaliman. Pag-ubos ga magbekat in pagzikirnin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Si waktu magzikir ya pagtakala wa malaikat sine painne daku suara rin ya Allah o Tuhan kami. Ini painne suara Yunus alaihi salam. Sab painne suara ili ko painne kilale kami si waktu ni painne sa dunya basag ya magzikir. Sarata laay den betteng hutlay betteng kenali ga magbekat in pagzikir nen si Allah subhanahu wa ta'ala. Na umat Islam, dan Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu
ونجحناه من الغم وكذلك ننزل المؤمنين. Sewaktu na magzikir si Allah subhanahu wa ta'ala, tinayma wi Allah subhanahu wa ta'ala in pagzikir nin si waktu uya dembet tengken naga polong tolang nin ga iya manzari hatinin kwe lupud-lupud sabab sin pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala, fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kazalika nunzil mu'minin. Umat Islam, bang pahikata in pagzikir si Allah subhanahu wa ta'ala si waktu keudem parasahan, pagzikir no si waktu keudem kahapan, pagzikir no may umat Islam si puas keu amban ng bahayang tahajjud pag-istighfar no si Allah subhanahu wa ta'ala, si waktu keu iyan magkalagihan tawang si waktu sigpit luuna iyan paturun kintawang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu wa najjaynahu, sarta pinalihara wi Allah subhanahu wa ta'ala sababan sin pag-istighfar ni demikian risab mi umat Islam sa iyan risab pain Allah ta'ala pamalihara sin kami yenesiye mukmin si Allah subhanahu wa ta'ala, palihara kami ruisab siye apabila hekka in pagzikir den, hekka pagtaubat den, hekka pag-istighfar den, palihara kami ruisab siye kwe kapamalihara Nabi Allah Yunus alaihi salam umat Islam. Si parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, falawla annahu kana minal musabbihin labisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Bang sadya pa inne kan Allah Ta'ala dumen kanya anni amban magzikir atau akan magistighfar atau akan magtaubat si Allah subhanahu wa ta'ala, patatap kami ne pa inni la idelen betting kinnali sambil pa inne si waktu ne pagbangon, waktu pa inne si enlaw kiyama. Sumagawa mi umat Islam sababan sin pagzikir ni si Allah subhanahu wa ta'ala gay magbekkat in pagzikir nin kahaba palagtik indallaanin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pinalihara iyawi Allah subhanahu wa ta'ala mi umat Islam gay ni patahaku in nasihatku si sangam inin insyaallah subhanahu wa ta'ala masiru inin pagbalikan si sumuduk sumudde sabab nin landuk kataha bang sinalas saywet tebi in kaladbian sin istighfar duk demikian nin niya pekaguruhan tebi paganti murah-murahan pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala bang pain in pangatian ten bin pangatian loba si waktu ko itu duk pinaku si Allah subhanahu wa ta'ala ya Rab bang pain pinatatap wi Allah ta'ala in iman tenbin ina iman gita genggo we me bangsa satru ya Rab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.